امامعلی رحمان در خطلان راهی نو کشاد. در ازبکستان ریشی سیاه را تراشیدند. دوشنبه سوءقصد به جان مفتی. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маросими кушодашавии роҳи ро ки ба наздикӣ бо усули ҳашара аз ҷониби сокинони се деҳаи ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон сохта шудааст, роҳбарӣ намуд. Хабар медиҳад «Настоящее время». сокинони якчанд деҳаи дурудаст кӯмаки мақомоти давлатиро интизор нашуда бо маблағ ва қувваи худ 14 километр роҳро бунёд карданд. و امروز هم 10 کیلومتری کمی آدمو کردم اگر حساب کنیم 12 میلیون سومونی نقطه را در بر میگیره. ҷолиби диққат аст ки ин ҳолати сохтмони роҳ танҳо як мисоли зиёдӣ аз он аст ки сокинони Тоҷикистон маҷбур мешаванд ки худ иншооти инфрасохториро бунёд намоянд. ҳукумати Раҳмон пайваста масъулиятҳои бевоситаи давлатиро ба дӯши соҳибкорони хусусӣ ва сокинони кишвар мегузорад. мардум дар деҳот худ мактабҳо, пулҳо, системаи обрасонӣ месозанд ва таъмир мекунанд. дар баъзе минтақаҳо сокинон худ маблағ ҷамъ карда роҳҳоеро таъмир мекунанд ки онҳоро бо марказҳои ноҳия пайваст мекунад. мо ҳам маблағро дар инҷо хати ҳамроҳӣ занам ки маблағи ҳаҷ мерафтагимон мо дар инҷо сарф кардаем. ба ҷои он ки ҳукумати Тоҷикистон шароити муносиби зиндагиро барои мардумаш таъмин намояд, аксаран мардумро даъват мекунанд ки маблағҳои бо душворӣ дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба дастовардаи худро барои ҳалли мушкилоти инфрасохторӣ сарф кунанд. ба ҷои зиёрати ҳаҷ, аҳолиро даъват мекунанд ки маблағҳои худро барои иҷрои вазифаҳои давлат сарф намоянд. ин вазъият эҳсосоти мухталиферо дар байни шаҳрвандон ба вуҷуд меорад, бахусус ба назар гирифтани он ки ҳаҷ яке аз 5 рукни ислом аст ва барои шахсоне ки имконият доранд зиёрати он ҳатмист. خور ثواب خیر نه حج میره نه عمره اینا کارتونا کردیم ها پشتتون قضی ثواب بگیرید. дар заминаи ин ҳама мардумро бештар он чиз хашмгин мекунад ки мақомот маблағҳои зиёдиро барои ташкил намудани идҳои пуршукӯҳ ва чорабиниҳои тантанавӣ харҷ мекунанд. ҳар сол дар кишвар якчанд идҳо бо шукӯҳ таҷлил мегарданд, аз ҷумла истиқболи ҳайатҳои баландпояи хориҷӣ ва идҳои миллӣ ки барои онҳо маблағҳои калон аз буҷаи кишвар сарф мешаванд. дар ӯзбекистон боз як қатор рейдҳои оммавӣ алайҳи мардоне ки риш доранд баргузор гардид. хабар медиҳад Радиои Озодӣ. дар ҷараёни ин амалиёт мардони ришдорро ба шӯъбаҳои маҳаллӣ Вазорати корҳои дохилӣ даъват намуда, пас аз гузаронидани суҳбатҳои профилактикӣ маҷбуран ришашонро тарошиданд. ба гуфтаи хабарнигорон, дар байни қурбониёни ин маъракаи нав алайҳи риш ҳатто як сарояндаи машҳур, барандаи медали олимпӣ ва як сайёҳ низ буданд. Chimroti masjidini oldida katta reyd borda, hatto militsiyalar turgan. Kim soqoli bo'lsa, mashinani to'xtatib, masjid ichiga olib kirib, ёдрас мекунем ки маърака алайҳи ришдорон дар Ӯзбекистон ҳанӯз дар давраи президенти қаблӣ Ислом Каримов оғоз шуда буд. яъне таъқиби мардон барои доштани риш як падидаи нав нест. гарчанде ки ба қудрат омадани Шавкат Мирзиёев дар соли 2016 мардум бо умед ба ислоҳот ӯро пешвоз гирифта буданд. амалияи назорат ва фишор ба нишонаҳои динӣ, аз ҷумла доштани риш, ба сатҳи замони ҳукмронии Каримов баргашта истодааст. Buni jazo olmayotganni shaxsiy fikrimcha ikkita sababi bor. Birinchi o'rinda bular jazo olmayotgan sababi bu buyruqlar ancha yuqoridan kelyapti. Endi qay darajada yuqoridan kelyapti bilmadim, lekin ancha yuqoridan kelyapti. Shu darajadan ular shu sababdan ular jazolanishdan qo'rqmasdan insonlar huquqlarini, ya'ni buzishyapti. Ular bu huquqlarni buzayotgan shaxslar, xodimlar ular jazo olmasligini bilishadi. Shuning uchun qo'rqmasdan qilishyapti va jazo olishmayapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, biz fuqarolarda o'zimizda ayb. Ya'ni biz haqqimizni yetarlicha talab qila olmaymiz. таҳлилгарон бар он ақиданд ки ин рафтори кормандони ҳифзи ҳуқуқро наметавон танҳо ба зиёдравӣ дар ҷойҳо нисбат дод, зеро маълум аст ки онҳо чунин дастурро аз Тошканд ва маъмуриятҳои вилоятӣ мегиранд. масалан дар соли 2019 як моҷаро
پس از نشر ثبت صدای برخاست که در آن شهرت غنیف حاکم ولایت فرغانه دومین ولایت از روی شماره اهالی در ازبکستان در یک جمع آمد با لحن بسیار دغل به زیر دستانش دستور داد است که معرکه ضد ریش مردان و حجاب زنان را آغاز کنند. 386 نفر اینها رذیلانی هستند که ریش گذاشتند. تحقیقات های گذرانیده شده نشان میدهند که بیشتر از همه ریش های ناخوش آیند را ساکنان قوقند، فرغانه و مرغیلان اینچنین ناحیه های بویدا و فرغانه میگذارند. غیر از این 851 زن و دختر که سطر و حجاب میپوشند و طرز لباس پوشی ملی را رعایت نمیکنند آشکار کرده شدند. با آنها کارهای پروفیلاکتیکی گذرانیده شد. بعداً 300 نفر آنها نمود ظاهریشان را تغییر دادند. من باشم o'sha kiyimda o'tirgan ayolchizni ko'rsam, mahalladagimu, o'qituvchimu, savdogarmi, jamoatchimi, deputatmi, o'sha ro'molni olib og'ziga tiqib qo'yaman. Dini islom. رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در نزد مسجد مرکزی شهر دوشنبه مورد سوءقصد قرار گرفت. در نتیجه مفتی جراحت‌های سبک برداشت و حملگر بازداشت شد. خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. بعضی از جمهور کم سواد. حالا ببینید همه سواد کافی دینی ندارن. شاهد حادثه به رادیو آزادی گفت که شخصی نامعلوم با کارد به مفتی حمله کرده کوشش ضربه زدن به سر او را داشت. شام 11 سپتامبر مفتی چون همیشه بعد نماز با نمازگزاران حالپرسی میکرد. یک جوان به او حمله کرد. او به پیشانی عبدالقادرزاده با کارد ضربه زد. نمازگزاران فوراً واکنش نشان داده حملگر را بازداشت کردند. شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه سامانی در نزدیکی مسجد جایگیر است و کارمندان مقامات حفظی حقوق زود به مکان حادثه رسیدند. نقل کرد شاهد. جالبی دقت آن است که همان روز مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی خبر داد که این حمله از روی انگیزه‌های اوباشانه با کاردی برنده صورت گرفته است، در حالی که خود سید مکرم عبدالقادرزاده در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت جای نگرانی نیست، وضع سلامتی هم خوب است. اشهد ان لا اله الا الله. تحلیلگران نسبت بیان رسمی حادثه شبهه دارند و بر آن نظرند که مقامات کوشش دارند حادثه روی داده را تا حد امکان پنهان نمایند و سوءقصد را با فعالیت کسبی مفتی که اساساً در سفیدکنی همه گونه عملهای رژیم رحمان افاده می‌یابد پیوند ندهند. با کسی پوشیده نیست که سید مکرم عبدالقادرزاده طول 10 سالها هر یک قراری را که بر ضد اسلام روانه شده است نوابسته از بی‌معنی بودنش دستگیری می‌کند. تنها اخیراً مفتی قرار درباره منع پوشیدن لباس‌های اسلامی به گفته مقامات با عنعنه‌های ملی ناموافق را جانبداری کرده بود. دینی مبینی اسلام کدام نمودی دوخت رنگ یا نمود یا مود معین کردگی نیست برای سطر. بنابراین واضح است که این حمله به واسطه با فعالیت سید مکرم عبدالقادرزاده همچون مفتی ارتباط دارد و پنهان کردن انگیزه های واقعی حمله از جانب مقامات حفظی حقوق به آن ربط دارد که آنها نمیخواهند مردم شخص حمله‌گر را قهرمان خوانند و با این راه پیروان او به وجود آیند. غیر از این گرچند خود مفتی و وزارت کارهای داخلی وضع خوبی سلامتی او را خبر دادند، ولی او 12 سپتامبر در کنفرانس بین المللی نقش عالمان و متفکران تاجیک در رشد فرهنگ و تمدن اسلامی که سخنرانیش در آن اعلان شده بود نتوانست اشتراک کند. طبیعی است که این همه فکر را به آن میبرد که سوءقصد کشتار مفتی درباره حکومت تاجیکستان از جانب مقامات همچون حمله اوباشانه با ضرر ناچیز به سلامتی به نمایش گذاشته شد. متاسفانه جناب مفتی هم گفتند که لباس ملی امروزه ما کلا مطابق شریعت است. متاسفانه این درست نیست، زیرا که چنانه که ما معیارهای شریعت را بیان کردیم طلبات شریعت باید کلا سطر جسم زن بجز رو و دستش پوشیده باشد، ولی امروزه نمونه ها را من همه اش را دیدم، مشاهده کردم که آنها همه گردن و پیشی بر کشاده هستند. موی سری زنها هم پیشی موی های پیش و هم در بر
همه جا کشوده هستند. همچنین اکثریان یا کلان همه لباس ها آستین کالته هستند که دستان زن ها نمایان است و این به معیارها و طلبات دین مبین اسلام جوابگو نیست.